Lanan mi kasi pang siri pang man laba dhuri अब yang परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर ते जमन जम्बुलिङ मु स्वर्ग स्याङ्बा परमेश्वर विषय ये पाङ बल्लामा धुरी हरङले परमेश्वर उतो नाबरी खामला सेम यो प्रश्न नन आखा भाइ ते खबरी खामला तर ख्रिस्ट येशू नाबा भन्दैन ख्रिस्ट येशू अथवा परमेश्वर यङला यङला घुङ्री फ्याकु बाद यङला सेम नाङ्री यङला आत्मरी केवाकिन बाद आत्मरी ते नाबा तम जय लमा उदि सान्दर बे तलतला थेनन मेसोरी ngai tini ramnila gongri bachan mala chu युहन्ना ला सुसमाचार युहन्ना ला सुसमाचार 1 अध्यायला 1 यांची 5 दोना ओचे 14 पद यांची रंदे छमजमन जागी रासे दिमरी नन चु नोटला खमला दिमरी नन रासे केवाकिन बा खंडा सिबरी खमला दोबरी खमला पछि चुकेमसे परमेश्वर से रंगतपिन बा थे प्रकाश परमेश्वर से रंगतपिन बा थे मोलम थे मान्छे डान्चे मान्छे ध्यानसँग yang बराबरी खमला तुरितिक बुरी मुले हुन्छ ngai चपंगे जो दोगे 1 अध्यायला 1 यांचे 5 दोना चुरी चुरम गरि मला जम्बुलिङ शोभा भन्दा ngachan वचन विवाह मुबा है वचन विवाह मुबा थे वचन परमेश्वर देन छम मुबा ओचे परमेश्वर ओचे वचन नन परमेश्वर मुबा जम्बुलिङ शोभा भन्दा ngaccha हेन्छन् थे परमेश्वर देन छम मुबा परमेश्वर से जम्मन से थेनोन वचन ज्ञम सोजी परमेश्वर से शोभा से गदे नांगरी वचन ज्ञम आशोभा से तिगनो नारे वचन से शोभा जम्मन मेगदे से गदे से थेनोन वचन ज्ञम जुनी यंगजी थेनोन जुनी जम्मन मेगदेला यालिना थे याल दोबदबरी याल याल ताला ओचे दोबसे थे यालदा खाइमै साइबरे आखम 14 पदेन देखि पढ लागे चुनोन वचन यो बच्चा चु एक रिमूव वचन आइन तोरेंसी पंक्ति एक पदरी चुनोन वचन निर्दोषी नाजी पछि दयामय देन सत्यसी प्लिंसी थे यांगला गुंरी दानछाजी नानसे थेला ग्रेन यालदेन शक्ति म्रांगजी थे यालदेन शक्ति परमेश्वरला गिक्चेन झाला मुबा आमेन परमेश्वर से जो वचन डोबा अझै जो थेबला लागिरी औदेन मलम दोनगाई क्रिसमस तिनी yang ख्रिस्ट येशू नाबाला अप्सरी एकदम दादी हर्ष उल्लास yang si manabla bagian mala ngaja da tin nanga te ख्रिस्ट येशू yang la gongri the naba bande non फेब खबा बिबा शब्द ngata उदी चल्लाबरी बडी सेमनि मला तेलिबेमा धन्दी yang si वचन yang si जुन दोजी कि जम्बुलिङ सो भन्दा ngachan वचन बिबा मुबा हैन जम्बुलिङ सो भन्दा ngachan अब मिलब तम न खागो हैन तर जम्बुलिङ सा मु इजा स्वर्ग जम्मन स्याङ्बा भन्दा ngachan जम्मन सो भन्दा खाला मोबि हुन्छ वचन मुबा वचन बिबा सेटिम वज वचन बिबा से खाला टिम हुन्छ ते वचन बिबा से सुरु रे ते जम्बुलिङ रे ते परमेश्वर तेन छम जिमु हैन परमेश्वर तेन छम ते वचन मुबा वज वचन नन परमेश्वर मुबा वज वचन नन परमेश्वर मुबा बिमे जे जम्बुलिङ नमा भन्दा जम्बुलिङ सो भन्दा ngachenchen वचन मुबे जम तिनी yang खरङले दोषी वज वचन तिरो नाजी बिसी yang खरङले तेला जन्म सब एकसे मन लबर खमला हैन तेलिबेमा परमेश्वरला थे सुरारे परमेश्वरला थे नाबा परमेश्वर शिवा तेला अन्त तिनारे थे परमेश्वर जा वचन जा थे जम्बुलिङ थुङमा भन्दा जम्बुलिङ सोम भन्दा ngachenchen सो मु इज अ ब्रह्माण्ड तारा मण्डल जम नक्षत्र सोमा ngachenchen थे वचन बिबा परमेश्वर मुबा होस्ला परमेश्वरला थे तिगिन खजिबा थे सुरुवात आरे तेला अन्तैनन आरे तारा तुरी यांसी सुरु चार्जमा तिक्तिमे छ वज वचन बिबा परमेश्वर देन छ मुबा वज वचनन परमेश्वर मुबा ओचे जम्बुलिङ सोमा भन्दा ngaccha हेन्छेन थे परमेश्वर देन छमन मुबा होला मात्र जो वचन तेन परमेश्वर बिबा किन निना वचन बिबा परमेश्वर हिना पछि परमेश्वर बिबा वचन हिना होइलमा वच वचन चित्तिक लजिसम बिबा इजा 3 पद हेन्छ अझै म 5 पद दोना चार्ज अझै थेरी यांसी बेस्ते रुबरी चाबरी खमला त्यति पुंगमले हुन्छ परमेश्वर से अथवा वचन से जम्मन से थेनोन वचन केम सोची परमेश्वर से शोभा सेगदे नंगरी
बचन गेम आसोबसी दिगैनो नारी बिरतिनी जम्बलिंदी मी इजा पशु गदे चराचुरी गदे माछा मछुवा गदे जति मला इजा दोङ गदे मला हैन इजा वातावरण गदे जति मला मु मला इजा तारा दिनी लानी जमन मला चु जम्मन सेंगबा चु जम्मन सोबा जति हुन्छ ते वचन गेम से सोबिना ते वचन विभक्ति हुन्छ ते परमेश्वरी न तेलिमा रांसी उत्पत्तिला पुस्तक ने किताब रंसी सेज बेसम ते जमन बन्ना छ परमेश्वर से वचन गेम से हैन ते जातिरो स्वर्ग तेन पृथ्वी संजे अझै ते पृथ्वी पूरा ते दोबदोबमा अझ दोबदोब गुणे परमेश्वर आत्मा ते ते बसी दानसाबमा अझै परमेश्वर से तिक सुंजी वचन गेम से थेरी यालतौ बिप सुमै सारी तिक थेरी याल यालता जी हैन थेदुलामा त्यो तिक सुंबमले हुन्छ ते जब्बुले जति तिनी सोबमला मुनंग जति सोबमला ते सोब जति चीज बेच गति मला ते जम्मन वचन गेम से सोबिना ते जम्मन परमेश्वर से सोबिना हैन अचे वचन जे सोबा जम्मन से गदे थेनोन वचन गेम जुनी यंगजी अझै तिनी खबर जुन जो जीवन मला यंगला जुनी मला चु मिला जुनी तला अथवा पशुला जुनी तला अथवा जति पनि ते जुनी तलति हुन्छ जो जम्मन जुनी खांगे हुन्छ परमेश्वरला अझ वचन गेम से सोबा हिन्ना विशेष गरी यंदा योना से सुंगो मला हैन अझै थेनोन वचन गेम जुनी यंगजी थेनोन जुनी जम्मन मिगुदला याल याल हिन्ना तिनी यंगला जुनी यंगबा तिनी यंगला आत्मा यंगबा तिनी यंगला जीवन यंगबा ते गदे ते वचन गेना वच वचन विदोष ते हुन्छ ते मिगदेला लाग्यो ते हुन्छ ते याल याल हिन्ना ते यालिना ते याला दनि बिसम ते जुनीले तिगिन के दारे रंग द जीवन मुला तारा रंग अंधकारी मुला तिनी रंग द तिरो याल याल हिन्ना ते यालिना तजि बिसम वच जुनीला वच जीवनला तिगिन अर्थारे 24 घण्टा दोब दोब तजि बिसम रंग दिनगा त जुनी यंग सिति अर्थ मला तिगी अर्थारे जुनी मला 100 वर्ष 200 वर्ष सोब जुनी मला तर जम्मा अंधकार मला दोब दोब मला बराबर आखम चाबरे आखम चबरे आखम हैन गेलबरे आखम तिली दोब दोब मला आमरंगबा वडंग तजि बिसम जति बिसम यंग से ती वट यंग से यंग जुनी परमेश्वर यंग जुनीला तिगिन थेगे थेला अर्थारे तर परमेश्वर त जम्मन था मला कि जुनीला शास्त्रले मिदा याले न तोला वजलाम परमेश्वर तिक बिन्छ वजन वचन दोषी तिक बिन्छ ते मिगदेला याल याल भइन हिन्ना याल तबैलाम तिन यंगसे तिन यंगला मी सेमरा गमला यंगला मी जे बाहिरी मी जे हिन तर यंगला नंगला आत्माले मियन मला तिक जेबा तिक अजेबा खत्ता कालमी तेन यंगसे संकल्प कालमी तेन संकल्प लबरे अथवा इ जम्मन इ जे नंगला मी न यंगसे चाबरे नन परमेश्वर से यंगदा यंगदा त्यो दोन मला वजलामा जो 5 दिन खस्ती पल बंगली हुन्छ थे याल दोबदोबरी थे याल सिति हुन्छ याल याल तानालाला थेनोन याल जब दोबदोब नंग वंगमै साथि तली हुन्छ थे याल याल ताना है रांसे तेरो कोडा नंगरी बत्ती आम्रादे दोना अथवा रांसे इजा बिजुलीला स्विच अन आलादे दोना छे तम दोबदोब तमला ते अंधकार तमला वजन नंगरी रांसे तिकिन लाबरे आखम्बा रांसे मेना सेबा तिले आम्रंग बदजी मिसे बल्ला के रंग दोजी हैन वैलामा तिक ज्याबालाजी तिक नाइबालाजी तिकिन थारे बा हैन तर जब वज याल खाजी वज याल खमै सरी तिक तजि हुन्छ वज दोब दो तुरुन्दन याला तुरुन्दन थे सिसिनेला हैन वैलामा येशू परमेश्वर जति के हुन्छ थे दोब दोपा नंगरी दोब दोपता चाहिँ ब्रेना लाबरी दोब दोपता तापरी येशू चाहिँ त्यो परमेश्वर वचन दिन्छ याल याल दोषी फेपखाजी वज याल याल तिक तजि हुन्छ जम्मन दोब दोपता तिकला हुन्छ त्यता सिनालाला त्यता तिकता ते चिकप्ताबरी आपुङ होइसलमा 14 पदवी खै तिक सुंजी बिमाचा चुनन वचन बिमा खजिबा एक पदरी म वचन चुनन वचन तो स्थित हुन्छ मी दोषी धजी आदि मी दोषी फेपखजी यही लुकला पुस्तक किताब चार्ज बिसम फेरि कन्या मरियम गेम से येशबला थे जहान कन्या मरियम रा गर्भरी पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु दा गर्भधारण त जी थेनोन तम जो तिक्लो जा थेनोन वचन बिच ते परमेश्वर जो फेरि दोषी यीशु को छुट्टन मियाइन तिरमे जो थेनोन परमेश्वर थेनोन वचन ज तिक्ते जिम जा ते तेरो मी दोषी फेपखजी अचे दयामाया देन सत्य से प्लेजी यंगला घुंगरी दन्छाजी हैन जुन यीशु ख्रीष्ट मिसे तेरो विश्वास लजी वज मिदुको दाङ दिते हुन्छ यीशु प्रभु तिन दिउँछ त्यो दन्छामा मला हैन
तिनी यीशु ख्रिस्ट थे मिगदला गुंगरी मिगदला थे सिम नांगरी मिगदला थे आत्मारी प्रभु यीशु दानच्या मला अचे ngance थे ग्रेन याल देन शक्ति नंगजी थे याल देन शक्ति परमेश्वरला किचन झाला मुबा बोलेमा चु ख्रिस्ट यीशु जा थे नबा हिन तर ख्रिस्ट यीशु जति किमजा yang nangri naba yang nangri phepkaba the phepkaba tamja tinela dinina ain tine dojlam yang tini tire yang si tini tile yang tile tangdoba tile yang waigodoba tile yang si chudam arko ta pangdoba tile bima tini परमेश्वर जुन वचन बा वजा वचन चाहिँ दिउँदा हरेक मिनंगरी ते परमेश्वर नबरी ते परमेश्वर फेपकबरी ते तयार मला वजलामा जो क्रिस्टियानिटी ला तपाईंले यजा क्रिस्चियन विश्वासला जमन बन्दा अद्भुतम उदेगलतम चाहिँ टिक बोलेको छ परमेश्वर रंगनोन माइसी जनगजी परमेश्वर रंगनोन माइसी जनगजी मिलुई माइसिना मिला आत्मरी धान्छबल लागेरी मिदा मिला सिमरी धान्छबल लागेरी मिदा रंगलन मिसोबल लागेरी मिदा रंगलन इते परिवारला सदस्य सबल लागेरी परमेश्वर रंगनोन तित्त जिमदा गेजा 14 पद जामा जा थे मिदोसी फेपकजी वास्तविक मिलो रूपी फेपकजी ना तर वास्तविक थे जा परमेश्वर थे वचन वचला माथि मजा इजा क्रिसमस विवा अथवा जो सीजन bio तिमदा परमेश्वर मिलुइदेन छम धनस्याबा त्यो फेपकबा छु एकदम समय हिन्ना है त्यो मिलुइ जाति मिलुइ त माइसी फेपकबा के रे यीशु प्रभु अथवा परमेश्वर मिला सिम नगरी नबा मिला आत्मरी केबा मिला आत्मरी धनस्याबा आत्मरी फेपकबा जो औदिन महत्त्वपूर्ण तम मुला तिनी संसारलाई मिगदे परमेश्वर माइसी प्रभु मुला लालु माइसी प्रभु मुला देवी देवता माइसी प्रभु मुला कोही कालिङ जोगी निबा कोही पातीबार निबा कोही दक्षिण कालिङ निबा कोही चाहिँ बौद्धरी निबा कोही खङखङ माइसी निबा खङरी मुलसियम लालु खङरी मुलसियम परमेश्वर खङरी मुलसियम ईश्वर बिसी मिम माइबला माइबन मुला तर यीशु प्रभु जा रंग माया दोबा रंग फेबा दोबा रंग गोनबरी फेबा दोनी मन्दिरी फेबा दोनी खङरी फेबा दोनी रंग प्रभु यीशु त परमेश्वर रंगनोन यांगला गुंगरी फेपकजी ते चुरंग पाउँदैन कि यीशु तेरो यांसी इजा युहन्नाला ते 14 चुनोन वचन अब चुनोन परमेश्वर मिदोसी नजी ओचे दायामाइदेन सत्यसी ब्लिङसी थे यांगला गुंगरी धनस्याजी yang परमेश्वर माइसी निवाइन वसला मत परमेश्वर यीशु सुंजी तिक सुंजी हमदा ngai rangni eni ka jingada ngada mai bahin eni ka jingada dam bahin tara ngai eni ka de damji ngai eni ka de maisi gaji मतलब eni ka de ngai नियुक्त लजी ताकि eni ka देसे ते एकदमै फल लगाई अथवा रो न लगाई बेसी प्रभु यीशु से सुंजी वसला मत तिले इजा प्रभु यीशु द विश्वासला बतम एकदमै महत्त्वपूर्ण एकदमै अद्भुत त्यो उद्देगले तिले बिमा छ तिनी परमेश्वर हिलो रूपले फेपकसी हिलोइरी फेपकसी हरेक मिदा माइसी फेपकसी अझ हरेक मि खांगरी मुले बेसी हरेक मिला आत्मरी थे नबला लागे आत्मरी खाबला लागे रे यीशु प्रभु रंगडोन फेपकजलम तिनी यंगसे खांगरी लालु माइसी ब्रादोबा खांगरी ईश्वर माइसी ब्रादोबा खांगरी न यंगसे तिगिला पूजा आज तिलल आलाबाबिमा तिलीमा परमेश्वर जुन शक्तिशाली मला जुन चाहिँ जम्बुलिङ सोची जुन चाहिँ जमन मिलुइ सोची जम्बुलिङ जमन थोक गदे ते जमन वचन केमसे सोची तेन परमेश्वर केमसे सोची थे परमेश्वरन तिनी यांगला सेम नंगरी यांगला इजा तिरोम आत्म नगरी तिनी रंग फेपखब मला बिजन तिनी यांगला लागि चुट्टी हुन्छ औ तिले yang क्रिसमस तिले yang इजा आनन्द लाबा तिले हुन्छ चुयासे ए चुया त ढाबा दिने निना है चुयाले चु बिजले दिने ना तिले बिजले दिनला हिना बिमा दोलेंसे सुंजिगे के जम्मु इजा वजा वचन जति हुन्छ यांगला लागि याल भइना तिनी मितो अन्धकारी मला तिनी मितो दबदबरी मला तीन जबा चु कोलसे आपला विरुद्ध रेबा मिला मिला विरुद्ध बिब्रबा है यहाँसे तिनी गदे समाचार दुख गदे हत्या हिंसा लोभ लालच अनेक किसिमलाई चाहिँ नैबा पाप र पापतम गदे यहाँसे थेबन मला मिसी अझै न मिसी वजन लिस मला तर वजन रंगै बेसी चु ठिक टिम चु बेठिक टिम चु नैबा टिम चु ज्याबा टिम चु सत्य टिम चु असत्य टिम बिब थाहा तकै बेसी वजन वचन से टिम छ
yang la lagiri tini tik bin jimsa yal tan la mala yal ta jim tik la ji tini ngai me she bari khambamida chu ngala meeting chu jabatam dim chu satya tim chu asatya tim bi ngai tha yang ngai tha tabri khamba hain wasla ma tik bulsa tini ja येशू प्रभु आता परमेश्वर हरेक जम्बुलिङला मिलुइदेन धनछ्याबला लागिरी फेपखाबा चु यांगला लागिरी चु अवसरिना हैन अरुको छ तिग्बीमा छ येशू फेपखाबा बिबजा आता परमेश्वर वचन फेपखा बिबजा दिउजा ते परम प्रभुला वर्षा बिस्बाङले के बाइबलले परम प्रभुला वर्षा रांचे इज इंग्लिश जी जो एनो डोमिनी बिबा जुन एडी बिबा खमुला येशू ख्रिस्ट जम्बुलिङ फेपखामे चाहिँ सुरु थे थेबा नंगा चाहिँ एडी बारे थेबा नंगा चाहिँ बीसी बिउबा बिफोर क्राइस्ट बिउ म थेबा नंगा तर येशू ख्रिस्ट तुरी फेपखामे चाहिँ थेतिक सुरु त हुन्छ वर्षा ते दिन सुरु त जी ते दिन बिउ हुन्छ एनो डोमिनी थेले बिउ छ इन द इयर अफ आवर लॉर्ड अथवा यांगला परम प्रभुला वर्षा तिनी दोना yang ते हुन्छ परम प्रभुला वर्षा परम प्रभुला दिन रि yang तिनी सो भन्मला परम प्रभुला दिन रि yang ब्रबन मला वैलम येशू चाहिँ tik sunjun luka sarla unaiti jago nga param prabula ding hosana labala lagiri nga da pit khabe inna be prabhu yesu ji sungji wala yang tini tang doba tile yang ting ba tile yang pabri ba tile yang adharma ne ba harek maina harek din harek barsa harek din yang pabri ba yang si zaman laba tam dogen te pabri ba tara tini prabhu yesu phep kaisla mati hunta dainse te pabla tamain dainse te adharma la tamain tara dainse te tamisa परम प्रभुला ते दिङ दुख गदिना परम प्रभुला दिङ गदि वसिलामा yang तिलिमा yang तिनीला दिने तिले औदिन लान तङ बसिम बिमजा तिनी जम्बुलिङला हरेक मिला लागिरि मिलुइला लागि दिङ हुन्छ ते परम प्रभुला दिङ सुरु दब मला परम प्रभुला दिङ सुरु दब मला परम प्रभुला दिङ नगरी एकदम जमन जेबा जमन आशिषला तम गदे जमन उद्योगला तम गदे जमन आश्चर्य कर्मला तम गदे जमन आत्माला तम गदे जमन शान्तिला तम गदे जमन आनन्दला तम गदे ting मुली हुन्छ ते परम प्रभुला ting नगरी बला पहिलामा त्यो अर्को ताम चाहिँ ting हुन्छ जब परमेश्वर फेपकछि प्रभु येशू फेपकछि कि थे पूरा अनुग्रह दयामाया ते सत्य चाहिँ प्लिङसिन दिउ हुन्छ yang नगरी yang त्यो प्रभु परमेश्वर फेपकछि थे सत्य परमेश्वर ते दयामाया तेला जम्मा त्यो स्वभाव न दया तिलीमा yang गोजा yang itu yali berdoa param prabhu te ding nang yang nibu yogyal miahin tara param prabhu परमेश्वर से yang da daya maya la suji yang la pap yang la adharma ta taji bisi teje khasi benji teje chemala si benji chu ngalan kola ina chu ngaino soba mina bisi tik bangjim je yesu se zaman yang la pap gade tik la jimda prabhu se chemala ji है chemala ji पछि अर्को तम्जा त्यही छ लुका त्यो 2:14 चाहिँ सम्झ येशू त्यो जम्मन मिगदेल लागि एकदम शान्ति रंगसे त्यो लुकाला 2:8 इंच रंगसे मर्सी जिबिसम फेरि प्रभु येशू से तिक बजिसम येशू प्रभु तिक मुलसिम बिबताम फेरि एकदम स्पष्ट रूप से पंग मलाई रंग झक्कर इसा त्यो पढ लगे लुका 2:8 इंच पढ लगे Luka 2:8 inci turang beri mala. Thegala ngamla pangyalri gothalo gade munang ju gade khungsi chibamuba thenon duiri theninga dese swargadut gignangji pache theninga dela kyurnon parmeshwarla sharse yalyaltaji parmeshwarla shar biba ekdam chant dinele sharangba yalyaltaji chutaba mrangsi theninga de longji tara swargadusi theninga de thalongo tikde bisam ngai any gadela lagiri tharba pinba समाचार भसी खाबा मला तिनी दोनी मिसे थार एम बारे तिनी दोनी मे जमन पापला बन्धनी मला जमन तिनी दोनी मे जमन आधार मला बन्धनी मला तर जो स्वर्ग दोषी तिक पंगजिम जा ngai तिनी एनी गदेला लागिरी बडो थार पिनबा त्यो समाचार भसी खाबा मला जो समाचार जा जमन मिगदेला लागिरी हिन्न मिगिगला लागिरा हिन तिनी यांसी पांगले जो क्रिसमस चाडला लागिरी जे हिन्ना क्रिस्चियनला लागिरी हिन्ना जुन जुन चाहिँ येशूले विश्वास लबा थेला लागिरी जे हिन्ना बिजी मिदिसी पांगला नि आइन बाइबल चाहिँ ती पंक्ति भन्छ चोरी परमेश्वर वचन चाहिँ
चु समाचार एउटा थार्वपिनबा समाचार खल्ला लागिरी जम्बुलिङला जम्मन मिगदेला लागिरी चार्ल मिगदेला लागिरी जे आइन क्रिस्चियन गदे लागिरी जे आइन के क्याथोलिक गदे लागिरी जे आइन हिन्दू गदे बुद्धिस्ट गदे लागिरी जे आइन तर जम्मन मिगदेला लागिरी तिनी संसारी धेर्नु चाड बाड मला यङलाई चाहिँ विभिन्न आज नेपाल विभिन्न जात जातिहरु मला उगौली उदौली लोछार दशैं तिहार माघे संक्रान्ति विशेष जातिला nga चौधरीला nga तामाङला nga शेर्पाला nga चाहिँ इज हिन्दूला nga बुद्धिस्टला विभिन्न तर बाइबलले जो परमेश्वर वचन जो क्रिसमस चाहिँ के भन्छ जम्मलन चंगा लाइन ngaji lain क्रिस्चियन जे लाइन तामाङ जे लाइन भाइ जे लाइन बामन जे लाइन झ्यार्दी जे लाइन तर त्यो टिक संगे हुन्छ जम्मन मिगादेला लागिरिन होइलमा तिनी यङसी जो थेनलो त तम टिक हुन्छ जो थार्वपिन बस समाचार छ यङला लागिरि जाइन है होइलमा यङला इज क्रिसमस ल जो सन्देश छ यङसी यङला चढ नाग्री मुडन मुला तर जो जम्मन मिगादेला लागि तपाईसलामा यङसी जम्मदन जो थेनलो त जगो तिनी रंगनेला लागिरि नै जो बडो जतिरो थार्वपिन बस समाचार भइसकेला जो चाड लागि जे राइन ngana लागि जे राइन तर रंगनेला लागिरि इन बेसी यङसी जम्मन यङला जुजाले नागा देता यङला चाहिँ इज त्यो नेपालला कुना कप्चर बा जम्मन तिरो आसेङ आङी कोल्दुको गते जम्मत यङसी थेना लदमला अझ तिक सुक्सी थेरी तिनी दाउदा सारी एनी गते देन पाप गेम थरल पिनबा मिगी नबमला पाप गेम थरल बा जम्मन मितुको पाप रे मला होइलम तो क्रिस्चियन तुक जेला आइन तना छु जम्मन मिगते लाग्दी पाप गेम थरल मिगी नबा थेनोन थरबा पिनबा ख्रिस्ट प्रभु हिन्ना अब अरुको आइन अब थार्बा पिन बचा हेजे हिन्ना जो चाहिँ हुन्छ ख्रिस्ट प्रभु हिन्ना ओछे एनी गदेला लागिरी चिनो जा चुतला एनी गदे कोला गीता लेङ इजा लेथानसे रिल लसी मे मुइदा खोले पिनबा धुरी नाइसी थानबा स्याबला जो स्वर्गदूत गदेसे गोठालो गदे त पंग बतम कता अचम्मल त माइन्छु अचम्मल त्यही तुनि चुथम गोबन चु यङसे बाहिर यङले प्रभु त आसीबे मि गदे त थेनल दबा थेगु त चार्जिङ गइ दबा थेगु थेन्ने गदे चु थेनल दबि तिनी यङसे चुथम गोबन रे खाली चार्ज नगइ टिजी गिटार रप्ची खाली ख्रिस्मल होय गोजी टिजी चुर थेल ngदम त तोनला धोनी नि ngदम ngत तिले होय गोतेची नब थार्बे यङसी जिन्जी तर चुरी टिक बंगजी बजा थार्बे बिन आइमा मेला लागिर पंग दोजी चु टिक बजे स्वर्गदूत दुसे हेने गदेला लागिरी जो जम्मन मिगदे लागिरी नै बडो त तेरो थार्बा बिनमा समाचार भइसक्यो मलाई हैन थेब जब खला बिना तिनी दाउद दा सहारी प्रभु येशू ख्रिस्ट नभमला पहिलामा 13 थियो 14 चार्ज बिसम टिक मलाई हुन्छ थेनन दुरी छन्दो स्वर्गदूतला हुल म्राङजी अचे थे स्वर्गदूत गदिसे परमेश्वर द धन्यवाद ल भई गोबरी छैजे स्वर्गरी धनस्याबा परमेश्वर द जय जयकार जम्बुलिङरी जुन मी परमेश्वर से धम्बा मला थेनी गदेदा शान्ति तगाई तिनी शान्ति छ एकदमै चुनौती परिवारी शान्ति अरे दाजुभाइरी शान्ति अरे युलसरी शान्ति अरे समाजरी शान्ति अरे विभिन्न भाषा नगरी शान्ति अरे जन नेपाली च्याज जन जता ततन अशान्ति उसे निशय अशान्ति इसे निशय अशान्ति उसे च्यासय अशान्ति अनि अशान्ति त शान्ति सबैलाई लागि दोषी विभिन्न संघ संस्था ऐन इज मानव अधिकार संस्था फलाना संस्था तिलाना संस्था चुसे शान्ति लबा चुसे ढिग्ना लबा बिच अनेक ताम दबन मला तर सम्भव तबारी संसारी जम्बुलिङ रीतिनी शान्ति ढिग्ना लबा लागि शान्ति इज सुरु लबा लागि गरे संघ संस्था मला हजारौं संघ संस्था मला हजारौं डलर दे खर्च मला तर खजिबन थे संस्था के सन्त तेरो शान्ति सम्भव अरे तिले सम्भव अरे बिमाचोरी बाइबल ती बजिन्छ जुन मिगदेता परमेश्वर से धम्मला थे गरेता तेरो शान्ति अझ नेपाली चाजिसम जो मानिसहरु वहाँदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ जो मानिसहरुदेखि वहाँ प्रसन्न हुन्छ तिनीहरुमा शान्ति अझ जुन मिमराङसी परमेश्वर तङ्ग मला थे मिगदेता शान्ति पहिलामा तिनी तिउँछ मन मिगदेला लागेर तिउँछ जुजा एकदमै शान्तिला चु एकदम अवसर हिन छु हरेक मिगदे चु गोदबा यङसी चु सन्देश तिनी थेन लदबा पहिलो त्यो छ तिनी हरेक मिगदे लागि थार्बा बिनबा समाचार हरेक मिगदे लागि शान्तिला समाचार अझ हरेक मिगदे लागि राशि एबिसी 2:13 सिजिबिसम थेरी त्यो छ मेलमिलापला
परमेश्वर तिन मिगतिला मेलमेला तिनी तिला परमेश्वर तिनी परमेश्वर विश्वासला मन्नगा छ मिथेन परमेश्वरले गुंगरी ते दुश्मन बा ते शत्रु बा तर यीशु ख्रिस्ट फेपको इस्लाममा परमेश्वर फेपको इस्लाममा तिन दोषी तिक्त जिम छ मिगरे थियन परमेश्वरला गुंगरी तिक्त जिमा ते मेलमिलाप तपाईंसे ब्राङ्गो मला है पहिलामा जो ख्रिस्टमला मनभन्दा विशेषता चाहिँ तिन्छ परमेश्वर रंगनोन मासी जनका छी हैन शान्तिले समाचार भई जनका छी थार्वपिनमा समाचार भई जनका छी परम प्रभुले वर्ष घोषणा लबरे जनका छी ह तिनी औदिन्यमा yang tangbok mal sim तिनी तिली yang tang तुझी इटम जब तम ह इटम उदेग लतम इटम त्यो आशीष लतम भई yang तिनी अनुभव लबाइ गेमला वछे yang tang बसिमी अझ प्रवेशतिर सुंगी yang प्रकाश 3:20 रंगसे सिकुस्याम प्रकाश 3:20 नै पंगाइ पढ्लो र त तेरो यो तामाङ बाइबल आएर 3:20 प्रकाश 3:20 टिक पंग टिक सुंगी परमेश्वर बच्चन छे ज्यागो nga khalaila dimri khashi nyoima chude khalai mise ngala kai thesi prap thongji bisam nga the dim nangri khala oche thesen theden cham chisi chaba thongba lala thesenon ngaden cham chisi chaba thongba lala hallelujah ha gade jaba tam jekju प्रभु माइसी फेपको बोल्दिनी यांगला बाहिर डोकरी मराप्री प्रभु सिंह yang dong nyoy ban mala oh buddha gising dangri tik mulai lah kabar ha tiris te jambuling ri प्रभु da asibi me gata ta thela min ta sin प्रभु bangra mrabri phep kai nam ai dangri tik laban mala ha mrab thongo nga khasai ha ye dangri khasa ai singa ta mai sin bra do khang nya do kharcha la do tini तर मिला समस्या ती बोले हुन्छ सजिलो तमालाबा है सजिलो तमालाबा तिनी प्रभु येशू दा रूप तबला लागेरी सागर माथरी नि दोब्रो जमगंगरी नि दोब्रो बिजुसाम बाइबल चाहिँ चुदे चुरंगो मुबे हिन्छम मिदो थेपनि निसेबा जागो तिली बज गारो तमति मिले जो स्वभाव तिन खाली गारो तम जेला क्या गारो गे जेला बा प्रभु येशू दा रूप तबला लागेरी जमगंगरी नि दोब्रो अथवा प्रभु येशू दा रूप तबला लागेरी अमेरिका नि दोब्रो बिजिन थे 2 करोड खर्चले चाहिँ अमेरिका निबा हैन प्रभु येशू दा रूप तबला लागेरी चाहिँ तिरो मर तराई नि दोब्रो बिजिन थे एउटा खर्चले चाहिँ निबचो हैन तर प्रभु येशू स्टिक सुनजी ngata माया दोले ngata होटल खर्च लादो करोडौं रुपैयाँ खर्च लादो लाखौं रुपैयाँ खर्च लादो नाम खसी जिलन डोगरी येलम राब ngam ka dogai jinji yelam rab thonga kharun khasai yeden chis yeden chasai was eno ngaden chau jogade gade jaba bata permission hai galama tinila tu yang idang ba season di idang ba yang apsari mula tini ki prabhu yesu rangnon tini yang lagongri phep ka mula haleluya yang lagongri phep ka mula tini yang la biswasa la ba yang la jojala gade la mrabri yesu tini ajena the krungsi jeban mula रुंसी जीवन मला चु मिसिंग त ढोका खोलब ललो बिसी तर मिला इटम कठोर चेम तपाईलामा मिदा विभिन्न च तेरो इजा झुटा तम दुखिलामा आ वटमा येशु नाइ बगो मिसे त फाइल प्लस बिन मला या वजन नंगला ज्याबतम दिसे बना रे पहिलामा तिनी yang इटम बा सिजन दि तुरंग बा अफसरी मला हेताबेलामा ति बिमाजा तिनी yang तिले तंगदोबा बिना तिनी छोनबो परमेश्वर चुतिबे जम्बुलिङ सभा चुतिबे मु सा हा लनी दिनी इते बतेरो सुग्रगते सभा आइन इते बत समुद्र इज श्योङ नदी जमन सभा परमेश्वर तिनी yang लगुंगरी फेपका मला हालेलुया yang लगुंगरी फेपका मला पहिलाम yang तिन औदिन तंगदोबा चुतामेस अर्को त थेना लदबा ल थेना लाई दैछे ह चु खाली जो दिम नगरी टिबा हैन रंगला बिजे रूप तबा रंगला मिर्जे पंगमल चाहिँ पंगबारी नि जो क्रिसमस एनी गते लागि चाहिँ हेलम अनि विश्वासलामा गते गते नङजे रे लाउछु विश्वासलामा गते नङजे रे यसो गिटार सेटा राखी होइसो गोसी थेरी अन्दुक संगत ल पंगबारी बाइबल चाहिँ परमेश्वर वचन चाहिँ तिक्सुङ चाहिँ जो जम्मन मेगदेला लागि रि ना जम्मन मेगदेला लागि रि ना बेलामा तिनी जम्मन मेगदेला लागि रि छम याङसे जम्मन मेगदेला जो ताम थेनालाई जो सन्देश थिएनलाई अझ जमदन प्रभुरा मोसेबल लागि रोलाई
पछि यंसे जमासिन जो प्रार्थना लगाएपछि यंसे रामनिशन प्रार्थना लसुला लसुगो पछि ngainon lala जो नेपाली जो ज्ञात परमेश्वरला ये औदिन शक्तिशाली रूप तगाएपछि प्रार्थना लगे yang जमासिन बिबन जो ngala परमेश्वरला वचन जो pengai परमेश्वरला वचन थान्गे बाकी समय ngado yang la kon amasta donna konche जो समय किन्छी अन्तिम yang प्रार्थना लसी छुट्टी तगे ल जय मसीह ल सोफिया बोला राङ्निसी आवाज थियो सिजी हजुर ओके धन्यवाद आस्याङदा लान थुजिसी जुधुरी परमेश्वरलाई जीवित वचन ग्याम याङदा सचिन उत्साह पिन्सुजी सचिन तिनी जो जम्बुलिङले जा येशू ख्रिस्ट के सिजी याङ पापी मुबा सेलामा चु संसारी जा परमेश्वरलाई गिक्खन जा येशू ख्रिस्ट दा चु संसारी पुइखा जिजी है याङनि पापी गते जीवन पिनबारी हालेलुया परमेश्वरदा मइगो तगाई अनि चुसमेरी जा याङ तिनी चिकन चु याङला जुम सेवरी जोडा तसिबा राङनि हालै मुसम राङनि दा स्वागत लाला र राङनिसे राङनिला छान हालाङयाम जोडा तसिबा बिसिमान राङनिसे सुङबारी म्याङला चुसमै राङनि दगाई पिन्ना Lasso yardan jai masih nga IT tanam Amerika Ohio Akron North Hill Worship Church Pastor jai Aita Rai हजुर स्वागत मुला राङ्दा र जुरी भक्कर ओहायो कोलम्बस ओहायो ग्याम आइता बिउ मुला र राङ्दा स्वागत मुला तिनीले सङ्गतिरी अनि अर्को हालै मुसी होला तिनी जेकिन जोड तस्युबा आज मात्र जोडिनु भएको आज मात्र जुममा जोडिनु भएको कोही हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले यस समय चाहिँ आफ्नो नाम ठेगाना कताबाट जोडिनु भएको भनेर भन्न सक्नुहुनेछ राङ्निसे राङ्निला ताम्पुल लाबरी म्याङला कोही हुनुहुन्छ जय मसीह मेरो नाम चाहिँ दिलीप तामाङ घर चाहिँ मेरो खास जन्मेको चाहिँ नुवाकोट हुर्केको चाहिँ गोर्खा अहिले चाहिँ म हाल चाहिँ यता काठमाडौँ ललितपुर स्वागत छ हजुर हुन्छ धन्यवाद स्वागत मुला राङ्दै है ललितपुर क्याम्प आज भर्खर जोडिनु भयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद परमेश्वरले आशिष दिनुभएको अझै पनि आउने दिनहरुमा प्रत्येक बिहिबार हुन्छ हामीको यो जुम सेवा चाहिँ तपाईहरुलाई स्वागत छ र राङ्नी जम्मादन स्वागत मुला र राङ्नी सिजा राङ्ला वरिपरि हैन छरछिमेकी तामाङ विश्वासीका देदा अनि छार तामाङ गादैन राङ्नी सिजा इन्भाइट लसीको जुमरी है सचिनुन याङ तामाङ गादे सिजा येशूला राज्य म्राङतोला हालेलुया चुनन भिजन याङला इन्टरनेशनल तामाङ स्पिकिङ क्रिस्चियन फेलोशिपला भिजन चुमुला कि शिव भन्दा गाछा जा प्रत्येक तामाङ सिजा येशू ख्रिस्ट मोसेदोला येशूला मिन थेतोला भिवा चु भिजन मुला इन्टरनेशनल तामाङ क्रिस्चियन फेलोशिपला र अरु खाले मुला तिनी चाहिँ जोड तसुबा आज मात्रै जोडिनु भएको कोही हुनुहुन्छ आर्यवराङ मुला अरु त जमन
पुरानो मुला जो समय रिजा राङ्नीला तिलाई प्रार्थनाले विषय मुसाम है प्रार्थनाको विषयहरू छ केही आशिषको कुराहरू तपाईहरु केही गवाईहरू छ बाँड्न सक्नुहुन्छ यस समय चाहिँ तपाईहरुलाई केही समयमा तपाईहरुको बीचमा तपाईहरुलाई समय दिन चाहन्छु प्रार्थनालाई विषय मुसाम तिलाई आशिषला ताम मुसाम ओके चिरी यङला भक्त मेमेसी जामसी तुझे जामसी बेंदन तिनीला वचन एकदम ज्याबो मुबा एकदम संगत आजी चुरंले नि yang ngaca barapta sinam yang प्रभु द महिमा लाबर म्यांगै बिसी yang से प्रार्थना सदन गमगे ngala bisa chun mala jam ngala jada gorgi jodi to balamla bumagi yang benchen sabale प्रार्थना गरिदिनु होला छोराको लागि विवाह गर्नुपर्नेछ अनि यो विषय छ मेरो अनि यसरी नै हामी जति जना भेला भएको छ यसरी नै प्रभुमा अघि बढ्न सकेको होस् यसरी वचन साह्रै राम्रो वचन आज सुन्नु पाएको छ हामी यसरी नै प्रभु हाम्रो साथमा भएको रहेछ अनि यसरी नै हामी अघि बढ्दै हामी सुसमाचारमा हामी अघि बढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने चाल पायौँ यसरी नै अघि बढौँ जय मसीह जय मसीह अरु कसैको छ केही प्रार्थनाको विषय जय मसीह आजको असल सुसमाचार यूहन्ना 1:14 है वचन असल वचन सुनेको छौँ धेरै आशिषित भएको छौँ अनि खुसी चाहिँ यदि लागेको छ कि तामाङ भाषाको पनि हाम्रो क्रिस्चियन सङ्घ चाहिँ आज तामाङ भाषामा पनि निस्केको रहेछ भनेर चाहिँ यति धेरै खुसी लाग्यो र म पनि यो आइडी पाएको छु यो आइडी हाम्रो तामाङहरूमा है धेरै हुनुहुन्छ जुममा हाम्रो पनि यो नेपाली भाषीहरूको जुममा धेरै तामाङहरू हुनुहुन्छ धेरैलाई म पनि यो सुसमाचारका निम्ति है आइडी बाँड्ने नै छु मैले पाएँ हिजो मेरो आबेनद्वारा मैले पाएँ मैले खोजिराखेको थिएँ पाउन सके परमेश्वरको आज है वचनहरू चाहिँ हामीले खोज्यौँ भने चाहिँ भेटाउँदो रहेछ भन्ने चाहिँ एकदमै भनेको छ नि मती 7:7 है खोजे त पाउने छ खोजे त भेट्ने छ यो वचनहरूले धेरै मन छुन्छ अनि आजको वचनमा धेरै आशिषित भएको छु तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद आज यो हाम्रो तामाङहरूले आज भाषा पनि बिर्सेर गइसकेको छ है भाषा पनि कति बिर्सेर गइसकेको छ कोही चाहिँ अब धेरै अन्य जातिहरू छोरी अन्य जातिहरूसँग गएकोले बुहारी अन्य जातिहरू भएकोले आज भाषाहरू बिर्सेको छौँ त्यो भएर चाहिँ आज साह्रै खुसी लागेको छ है यो मेरो आशिष मैले यहाँ बाँड्न चाहेँ अनि चाहिँ मसिन यहाँ राख्न चाहेँ मेरो लागि नि प्रार्थना गरिदिनुहोस् जय मसी एकदम धन्यवाद राङ्दा एकदम खुसी लाग्यो हजुरलाई साँच्ची नै यो इन्टरनेसनल तामाङ स्पिकिङ क्रिस्चियन फेलोसिपको भिजन मिसन भनेको नि यही हो कि प्रत्येक हामीहरूको तामाङ क्रिस्चियन जो जतिले तामाङ भाषा बिर्सिएको छ जो जतिले तामाङ भाषामा सङ्गति पाइरहनु भएको छैन उहाँहरूको निम्ति उहाँहरूको माझमा पुर्याउने र पुग्ने चाहिँ हामीको भिजन इन्टरनेसनल तामाङ स्पिकिङ क्रिस्चियन फेलोसिपको हो र परमेश्वर द लानन तुजी से yang sachinon yagari gawai yang se bakkar theji है साचिनन yang la Ohio gam bimuwa अनि जुन गवाई yang la पिजी परमेश्वर द महिमा ताकै त्यो समय रुबेन आसेन्दा ल छैन जमनन ngala inti जयमेसुला र तिनीलाई वचन बास्का yang la प्रभुलाई जादा लानन प्रभु सासी दोगै र तिनीले समी yang la तो तोबा वचन yang si godoba sedoba र जमन yang la जुजाले नाना बोलिन दुदा